Так, долларды 85.50'den alıp 86.50'den satып atat. Rubeldi 99 tiyindan alıp 1 som 01. Mına bul жерде көрөсүз. Ушунун жанындагы обменка. 95.30'dan alıp dolарды. Geçiresizler 85.30'dan alıp 86.30'dan satat. Rubeldi 1 somdan alıp 1 som 02'den satып atat. Mossebet Bişkek şahrı. Dollarda 85-80'den alıp 86-80'den satып atat бұл жерде. Евроны 92-90'dan alıp 93-90'dan satып atat. Rubeldi 1 som 001'den alıp 1 som 021'den satып atat. Dostlar, like basıp koyuyoruz. Başka bir tuğanlar da görsün. Like beker. Dostlar, Ayılbank 85.50'den alıp dolar 86.50'den satып atat. Rubeldi 98 tiyindan alıp 1 som 1'den satып atat dostlar. 4 болып қалды saat. Assalamu alaikum, біздің каналдың катталуучулары жана коноктору. Саламатсыздарбы? 25 апрель 2022 жыл saat 16:00 карата Mossebet'teyiz. 85-70'den alıp dolar 86-70'den satып atat. Rubeldi dostlar 1 som 001'den alıp 1 som 02'den satıp жатат. Мына достор. Ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Бул жерди көрөбүз, туугандар. 85.50'den alıp dolarda 86.50'den satып atat. Rubeldi 1 somdan alıp 1 som 02'den satıp жатат. Обменка. Ихсан акча алмаштыруу жайында болсо 85-20'dan alıp dolarda 86-20'dan satып atat. Rubeldi 1 som 001'den alıp 1 som 021'den satat. Tuğandar Eko Islamic Bank 85'ten alıp dolar 86'dan satып atat. Rubeldi 98 tiyindan alıp 1 som 050. Eko Islamic Bank. Bul обменканы көрөбүз туğanlar. 85-70'den alıp 86-70'den satat dolarda. Rubeldi 1 som 001'den alıp 1 som 021'den satып atat. Tuğanlar Bakay Bank'ta 85'den alıp dolar 86'dan satat. Rubeldi 98 tiyindan alıp 1 som 050'den satып жатат. Bakay Bank. Şu menен videonu ayaktayız. Sağ salamatla turuңуздар.